difficult, just showing his inexperience. Could have been guiding that ball out towards the touchline. It's a brilliant ball, and it's a super. Then with the goal that got them back in it, the goal that gave them hope. Tako je, bre! Zvezda je u Ligi šampiona! Zvezda je u Ligi šampiona! Zvezda je u Ligi šampiona! Kakvo slavlje velike... Jebi mali Salzburg! Jebi! Bravo cigani ludaci, bre! Jebi! Quel but dans le maillot. Ah, est-ce qu'il la touche par leurs supporters? Les supporters qui veulent carrément les maillots des joueurs. Il dit non, donne-moi ton maillot s'il te plaît. C'est historique, hein. Comme vous l'avez bien signalé. Incroyable ces images, incroyable cet envahissement. Ljudi Zvezde u Ligi šampiona. Ne, nije realno. I dominacije Salzburga u 55 minuta utakmice. Zvezda je uspela da se vrati, da izjednači. Želim svim zvezdašima da uživaju u ovoj noći i ko se večeras ne napita i čovjek. Tako je, bre!